awang na kawang bata men yung bupha wang simpha taipu konyak ayi ayonglan wenyu we palan pangyu halan numan dangte konyak elected member lan mepu salam alon china tamnang teni pu chuwan chiang ilak chingne tomane hatawang alan sona tamnang ien piu akungwang mo state yu paiwan de toman li ngai bulan mepu chama phong pu seungen me chia chu de wan bam chia nan me chia nan e sang bu me chia teni ngoye chama phong e lenga pai pu ngonang tau yo me ien piu state yu wan de toman mepu supporting lai wong bong yang se ibu jingne 2013 me ngai bulan e lai nyang nge then home minister Sushil Kumar Sindhi e phai toman Delhi data hoyang ke tawan de home minister alang bai bua noman lai aching table tem man pai hango yesing se ibu jingne hataw laya abakan matai bu si se tomana ya matai wan de joint secretary home notice in charge Sambu Singh yak mangwanang ke se ibu jingne toman Nagaland House mà lại yang nge yong nge yên piu lan toman ti một ngôi nge haki bu tui ta ling lai mai mai yam ma pan yam gai se iman te nhưng ne tam yang ki tao về mày hipak lâu ling ngau ling pa yang tui na ameng be sep ang bu jing nge 26 August 2022 me yên piu kai hato state japa kama ngoi kalak election ma ayong lak 2023 me se resolution pass yang ke tawan do toman tam se lingha se chan ling payang ke tau ki ngau pe wan de 23 January me Union Home Minister Amit Shah ong yang no man yupu Union Territory state ta yaphak lak yang tau khai under 371A phang me sustainable development hangi yahu ya pai atau ya pha pai election no ching mai wang mai me pha so kai se yo pato bu ngoi yang ke tau te ENPO ai se cha yang election no mai ya so yang ke Anio Home Ministry lan mo yalak pe sustainable development falak jingne FNT ya pai se offer ne mengyang ge hataw lai nyane sang payang emana working people sibu state government chief minister yak te phayang ge hataw lai 21 December 2023 me tawang chief minister toman illo te yak yang hataw lai ya yang no mane ENPO lan phai mai ngau kai tai sang yang yamai bu yi pha se ibu jing ne tomane hataw kopia invo ENSF and khoa te phayang ke awang ne phayang toman 12 February 2024 chafu hotel me meeting yang ke nyawan te ENSF invo pa ye pai in khoa hai in lu so yang hataw lai e da wan te hataw FNT laya among ma unique arrangement country model hataw pa yanang atau autonomous pure autonomous council layang satu man haka siang yang ke siang yang ENPO federal organization khongkim om kai se 14 February 2024 ni Torres Road Timapur me meeting chimyang ke chimwan de ENPO lan kai atau working paper ya min atau yang awlak se la yong yang ke ENPO do official lai pa yang phai ma heng awlak kai sa ka la yong bu jing hama teni bu lai chief minister pha bu lai atau official meng ma bu yang Chief Minister hangga toman hatu ngawai yelaksi ngau ke memela kayang saya yo pato Taiwan de tauni chimbu ENPO federal organization inlu sayang hatu lai taisi buda hatawa yasu yamai mong yamai this certifies anu refers to accept sanyani ye dau si buda hatu lai yang toman Chief Minister yak te lai yang ge tau khai hangi linga chone pa ya bai linga tai bu me toman nan pha pu chu dai pha pu chama phong bung wanang tomane again membu yang ma la yong pu tok tai bu hangu yanang cha se konyak pangyu ha de toman konyak le ngai pu awana konyak pangyu ha de tini toman 20 MLA Delhi de ta bu ngalan pongadam nang in lolan 20 members 18 March ni New Delhi में AK Misra advisor notice है joint day ni भाई Nagaland House New Delhi में हवान दे AK Misra इबुआ हताउ ट्रापर working people है अच्छा से इयांगी Misra मु इबुआ हताउ working people या state government है फलक state government तो कहे ले यांगे
Delhi the Sunni Yelak. Tao pay Minaxi, in Bulanda, Hepalaja Iangi. Tao Nimu, 18 March 2024. In low 20 members, Union Home Secretary, Director IP, Joint Director IP, AK Mr. Lampe Hoangi. Hoande, had a working people, Jama Eman Ebua. Had a constitution of Mobagi state government Hepalak. In Buyaka Yapalak, Sir Emale Nayangi. Ilulane, Hoanda Haka Chandiyangi. Jingmalam Linga, had a trap working people. In Buyaka, Mam Sing with them who. And you, no man had a working people and pass Egama. Hun Manoy out them who. Hangjile, had a tini in Bu Newland, had a one gunme, public, younger Yeme Mopungi. Tell her, no man Gaya, Jingmalam Linga, had a Mopuma luck at them like in there. Trap with them she, Haka Yingwegama. Hun Manoy out them who's to man Yupato Nayangi. How on there? Imani Ebua, no man yakta direct trapa Minpaja, other working people. Constitution Mobagia, the Mobualam gear, state government Halak. State government, Toka younger, government of India Jelak, Sir Hado Trap Yang Hakangi. And yet, Hado FND, the man public, campaign Manguang. Hado FND, she Buhangi, the man among the young. FND, the man Yubu, India government, the man of Halak, Shibu. Ngao Kang Hay, Hey young boy, though FND Mong Mahang Yango, Hado public, Panua Hado Singlagang. And yet, in Lolana, Hado Yimay Shi Eboa, then you FND Manyanwa Buma. Sing you in your state government of Halak. And you plan Dimbo, state government of Temdamlak, Sinang. No, Hado Trapa, 1974, the man Manya Siang Pay Regional Council. And you Autonomous Council, Tao system ng walang Tao kay may, tini, ilulan na tokay lang nga, hataw at teman yubu yiji, hataw wa yimay sa state cabinet tuman pongo tamangi. Tao kay, tini, kunya katalan na, kampe magungarang, hayang boy, keng nyuma, hataw FND, tao among mahangin niya ngo, hataw singlak mumongyang, hataw singyang laki, teman na amay buhay, may bu, tokay lang walang Hangjing na, Eastern yung bu. Teman, saan nakalan mong ngolang bu? Class 1 to officialan. Dahil na Easter kongkim jilak. Si inang. Saan ngo bu nuy iwang ba de? Teman na daw na po. Teman katalan official anang bu. Sot na menggalak. Aniyo. Fourth grade. Lam na nga kami na wanglam ngo bagi len unay yagalak. Daw kami. Kunyak katalan na. Singbaman balan na. Hadaw trap jeng yung may ilay yang ai mai ba mai bang se mai bang se to ka he la yang ngao lang ngo lang ti ni kan phe mai whatsapp mai ngao ni ye ji ji bu ngai ngo lang ha dau ge yang ai ba te man chu dai dai se meng cha hang de bai dau se meng ko nyak chu he wan hang ge kem la kai ha dau tam han ngao lak bong bong ti ni anye de ha dau ko nyak ka ta lan te man phong jong ba ling ba yin nang America president na America ling ha si i wang yang ge to kai ti ni ko nyak ka ta lan ne ko nyak phong jong hang ge ling ha ko nyak chu an hang ge ta ha se Hado ngau wang ke melagang se konyak kata pongo tamnang. Awang na konyak pang yu hate kawang ya yang selam cai tamnang. Hate pai jam se. Konyak kata lanta apil nem yang hubu ngau pa cha hake inang. Te apil nem yang bu ngau isau ma ngau cha. Toman de FNTU yang FNT ya intelan mejulang na che. FNT ya toman yang fronte naga territory ya toman mengunang. Lepu jam naga kata lanta naga leng ya kai si julaka. Yang pun FNT ya lep jam tik cha yang tik mong ma hang hing ngon ke ni khaya mai haya hui lai haya yang ngon si hatau pa to man sing lak yong wong pong ne myang ngi nang FNT hatau MHLan to man ne tong yang ke hatau nu man phalak singu pu unique arrangement na hang hi si country modern na hang hi si hatau ita hu si iwante unique arrangement si ibua alo state land mo tau autonomous council ma pa yang unang hayang po iman te 6 situation ma panang hayang po numan ta 6 situation yengok la khatau free ni yang la hatau hai unique acha se MHLan to man te hake jan yang ke te koi hatau wa nyan pu hisam ma clearly autonomous ta 2011 ma
state government recommend ni yang wante totally to mana reaching ni yang pai autonomous 1964 to 74 to man regional council mengu yang ke hayang poi hatau yemai se 74 me reaching ni yang to man general election te participate ni yang pai regional council chiang inang tapi hatau saang nang bu working people ma regional council hai autonomous hatau clearly yang hau nang ani bachito intialan phala khango yenge hatau people hisam ma state bachin mapu ENPU area population hisam ma state bachin mapu tamyang chon lakse byang ani transfer posting lilio the state government na approval na myang lakse byang Fort Creek istapo state government na creation na myang lakse byang hama FNT tawbua to manching na may laka hanghisi hatau cha to man ta inyaw ha ani konyak pang yu hate apil ni myang hubu ngawa ngai nyo intialan memu yulak to man yu pu ye phalak ka iman yak mungunang hayang pu to man yu kan yulak ye phalak ko yulak ta kai ma yulak lan mong myang na ye tam lak ching na tenyi pu parliamentary election na sa ENPO abstention yang order cycle ni myang yang munang ta kai abstain ma anglak ye pa hu